ole video tharnen karon le ta he video a hian internet a mun rak thak apil ril lai deu mun lom niang an lo soi dark web chungchang kan thir hawanga chuan he dark web chungchang kan soi ma hian thuma ron nei lok ka duwa ka video siam ho re reng hi conspiracy theories lampang ni deu fura chu thil mak pakhat thil dang lam deu thengta se mitam zok terin lo dan angin hetiang lampang zok hian ani thengem le hetiang hian ani deu thengem le tiang ngai dan han po pen deu na khania conspiracy theory chu wang ka video siam ho thudik vek ani ka tingai lawa oi vek tur po ni kher lawa ka video tira disclaimer ang chi apok han entertainment ta na ka ti ani ti kha ka tar lang to boka mishing ke hian gan huak mun za chena mun som vel chau hi kan manga kan senga thil ngai tu anan chu wang hetia thuak han soi vel han ngai tu vel te po hi anuam ve mai ni chu wang he conspiracy theory kan ti te po hi alo chua na chan ta ka hian ya ngai tu ana han soi dang lam vel han po pen deu na kha anita ma se he video kan thir tur ero hi chu conspiracy po ni lawa ataka om nge yani chuan tun la ya abikin mizo ti hian internet te kan lo mang chove na sa to a internet chungchang hi tlem te pa kan na shelawa chu wan he video te po hi in zirna ta na kati ania ole chuan tuna he dark web chungchang kan thir ho to nga mi 2 point tun lai khobela internet kan mer shiat pek to a engki ma kan mang tangkai to a khobel changkan nei na aken tel thil pakhat alo ni to a internet mangten mun thatak taka chung khatte thenle rual tha te po kain be pop zung thei to ani hei me ba ka thil chi sang kan lom zong te ti nan den kan mang china YouTube a video te kan en theya Instagram a te thala kan post theya Facebook a te po yang khan internet hi kan lo mang na sa the ani ma se internet hi hetianga alan dan ngo thi ni lawa internet chunga hian mun pil ril lai a thuk lai dewa chuan thil rak thak thil thom tak an lo ti na mun pakhat a oma chu he dark web kan ti hi ani chuan internet hi mun thuma then ania bur tlang tui fin ria ta om nen hian an te kin thin boka achung ber apon lam bera om hi clear web amo clear net an tia ei hi kan ni tin nuna internet kan man thin chu ani heta hian social media platform sang kan man hem ber te YouTube te Facebook te Instagram ang chi te le shopping websites sang Myntra te Amazon ang chi te po hei hi internet a mun him lai ber chu ani ma si he clear web kan ti hian internet a 4% chu mun za thana mun li chau alwa khata abak tang zonga chuan enge om theitang chuan he clear net nuaya chia hian deep web ti hi om velea he deep web be a thung hi chuan data le encrypted service ang chi hi an oma chu password nen an khwa khir vele tatani lutur emoni chuan password imamo ani he deep web a hi chuan banking transaction ang chi te online transaction ti ang chi sang password nen na lu angai na lai ang chi website chi sang ang te khan oma he deep web hi sarkar office sang ate pom manania online transaction bank ka te pom manania chu password nen na khwa khir tlat ang chi khani chuan he deep web nuaya hian mun pilril mun rak thak lai ber dark web kan ti chu lo omta he dark web hi internet a mun lo om lai ber ti ania mi lu mai the ani lawa internet a zon mu mai the po ani bok hek lo chu wang internet browser satlia mai chrome ang chi te firefox ang chi te hian alu thei lawa alu na tur takasiam special browser tor ang chi te i2p browser ang chi te mang hian alu thei be chawani heng browsers te hian ip address chu athup bawanga ilut be thei don chau ti na ni chu dark web a hian hetiam khop hian he dark web alu hi a harsa an technology man te hi asang chungchuang he ani ti kha hriat he dark web US military researchers ten sam khazakwa somkwa borbel khan an lo siama hei hi an spy le CIA tene aru ka impia po nan tin an lo siamani he dark web hi azau zia hria chi ana hara a chan chu lu mai the ani lawa ma se mithiam ten an chhu danin he dark web chunga hian web page makte duai li chuang bel om ni angin an chhu tani chuan he dark web hi khwa khir tlat ani awangin lut tur point thiam na sa tak nei mi an ni angaya among tu te information su an encrypted system bang chuan fiat thei ani lawani
eng bang nge het yang taka kwa khir ani le po intimate ya a chan chu he dark web chunga hian thil rap thak tak an lo ti thina chung zinga chuan drugs te po hi ani ya damdoi zorna tan an mang na sa de ani damdoi eng ang chi po ti du zat zat i lei thei ani drugs overdose banga a zai thiam celebrity sang sang thi te po hi he dark web atanga damdoi an lei ani hi arin om boka chuan drugs mai ba ka child pornography kan ti te po hi hetlai hmuna hian mu thein lei thein a oma chuan missing organs te po hi lei thein a om boka hei mai ba ka passport le mang chi te documents ID le mang chi te po kha atak ne na danglam na om mi alo ang khan alem hi lei thei bekin helai hmuna hian an lo chhop chhuak ani chuan silai ang chi te po i du du i lei theya USAB ka hian silai hi du in an lei theya an priya ma seram then khat te ro chuan an phal lawa chu van he dark web atanga an lei te po hi arin omani chuan hei mai ba ka hitman te po hi he dark web atang hen irwai theya mi poisak nei lo terrorist te po helai hmuna hian mu turan oma mi that tur te pon an ruai thin ani he dark web atang thil phal lo iti thei hi atam lutuka arak thak zo pani chung zinga chuan cannibalism an ti chu mishing se ei hetiang te thleng hian mu turan oma mishing the po experiment tina tan an mang boka heng te hi video ala vek ani thoma arak thak tak zet ani papakhat Peter Suli ti chuan me chano pang a khwai khema put athaka yang ati live hi video in ala live in he dark web a hian a pho chhuak ani ma se kumlin huwa Peter Suli hi man chhuwa ani ya dam chunga jail atang tura I alonita Also reportedly facing more than 50 other charges from courts across the Philippines, including a murder charge. For United News International in Metro Manila, I am Crystal Yap. hetiang hian dark web a hian thil chi sang sang oi an lo khoi thin na sa hle ani enga dinge US sarkar in an siam ani bok sia an ti thiat mai lo enga dinge an ti to mai lo te pok han lo ti mai theya ma se ka soi tong kan he dark web hi azao ma ba ka zon pu ti har sa mai boka chu bain han ti to pa han chui chua kha a thei lo wi wal ani ba ka mang tu te hi mithiam chung chuang hackers kan tiang te ni do fur lo ma chu bain tiang han chui chua le han man han ti to pe la kha chu a thei do lo shim shim ani ngai tu apon chuan he dark web a hian an poisa man te thlengin adang dewa bitcoin ti hi an lo manga bitcoin hi asa ang reng khop maya bitcoin a an poisa cheng kha thi India poisa chuan nuai ni sing ru ang bela ni ta a om zia chu an thil shal te kha to don he ti kha shiat mai ani chuan kumsan hi le som pakhat khan Ross Ulbricht ti hian online black market the Silk Road ti chu alo siama heta hian thil phal lo chi sang sang te chu alo shala heng zinga hian drugs te passport te ID lem te silai le assassins te thlengin mu tur le lei tur a omani ma se kumsan he so pathum khan Ross Ulbricht hi man chuania dam chunga tang tura ti alo ni ta ma se kha kum ni chunga asum dona tang khan dollar mak ta duai somriat lai chu alo siam chuak manani ole khati zong ha kan thir thai ta chu ni le ta video tira ka soi tong khan hei hi inven na ta na ka ti ni ya header ko kan ti ate hian lo lu te tum ringo ta nge ti mi a lo tura ni chuan ka channel te thabeng bar thai ti zo ni chuan khumai te lo subscribe la lo like bok la chuan social media lampang ate po ka om ve Instagram ate po chu kada katar lang bok nga lo follow ve chho don ya chuan video le pe ka kan mule chho don ya bye